hamusqa kay munasqa wawqimasi kay yachay wasiman. Napaykamuykichis sapa unikichikta maymantachus uyarimuaygu, qhawarimuaygu, rikurimuaygu, chantapis noqaygu mark'ayta pachimuy qankunaman. Qillqarimuychis kay comentario surapi maymantachus qankuna uyarimuykichik ichari ahinata noqaykupis sapa kuti napaykarimusaygu sutikichikmanta uqharispa. Kay kuti noqanchik tinkunakunchik chunka uhniyuq yachaypi maychus kasan kay escuela sabática nisqamanta. Uchikamanta noqanchik chay España kanchik kay quilla marzo ichari chawpinchaypiña kanchik noqanchikta kay leccionpi yachaspa kasun kayta. Maytaq niwanchik ichari imatawan ruway atini tapurispa kasan. Pi ruwarqa ima ruwarqa noqanchispaq chayta noqanchik comentarispa kasun kay leccionpi. Hinallataq munasqa wawqimasi yayguspa kasun ichari 15 yachaykunasta noqanchik urquspa kasun kay lección de escuela sabática chunka uhniyuqmanta. Maypitaq noqanchikta parlawaspa kanchik Tata Diosmanta. Rikuchiwanchik imaynata Tata Diosqa tukuy imataña ruwaspa karqa tukuy wawasninpaq. Tukuy imata waqaychaspa karqa chantapi sus uqata churinta kachamuspa karqa tatanchikqa salvakunapaq sapa uqninchik. Pero noqanchikqa nakunchik tinkunakunchik piwan supaywan. Supaytaq kay pachapi llank'arispa kallasantaq. Noqanchikta convenceway munanchik tatanchikta chiqninapaq. Tatanchikta noqanchis rikunapaq mana allin justu kasqanta. Chantapis quejakunapaq paymanta ichari mana waqaychaspa sumaqta kasan tatayqa nispa ninapaq. Chayrayku yaykuspa kasun kay yachayman. Maypitaq noqanchik kicharispa kasun Tata Diospaq palabranta. Invitayki kicharinaykita maychus kasan kay libro de Juan, capítulo 18, versículo 37. Noqanchik rikunchis kay yachaypiqa imaynataqa Tata Diosqa verdadero chiqan kaq. Paya kanman chay Tata Dios chiqan kaqqa ichari allinta entiendenapaq invitayki watesmanta kuska ñawrinata maychus kasan kay libro de Juan capítulo 18 versículo 37 willasan kay hinata. Chaypacha Pilato payta tapurqa chanta qan reychu kankiri nispa Jesusta kutichirqa ari qan ninkiña noqa rey kasqayta. Noqaqa kay chaypaq nacerqani. Chaypaqtaq kay pachaman hamurqani. Chayqa kaymanta willanaypaq tukuy chayqa kaqmanta kaqta parlanayta uyarinankupaq nispa. Tata Diospaq siminmanta Pilatuman kutichispa karqa ichari noqaqa hamuni kayman ari rey kani. Chiqan kayta ruwanaypaq, chiqan kaqta parlanaypaq, chiqan kaqta rikuchinaypaq tukuy runamasiyman. Entonces kay declaración libro de Juan pega niwanchikña Tata Diosqa chiqan kasqanta. Tukuy ima ruwasqanpis chiqan kasan munasqa wawqimasi. Ama noqanchikqa dudanachikchu tiyan kay declaración manta. Cristuwan chantapis nawan maychus Pilatuwan parlarispa kasarqanku. Jesucristuta kutichirqa sinchi palabrawan ari noqa kani chiqan kaqta hamuni nispa. Supayqa kay tiempopi wakichispa kasan tukuy clase cuentosta. Noqanchik dudanapaq kay declaración manta. Chantapis tapukuwaq hermana Linet. Imaynata noqanchik dudasunman kay sut'i declaración mantari. Noqanisayki munasqa wawqimasi. Ichapis noqanchikqa ima llakiniyuq kaqtinchikqa ima tal vez deudayuq kaqtinchis o ima onqoyniyuq chaypiqa culpaspa kasanchik Tata Diosta mana uyarimuwasqanchikmanta.
manat akamusqanmanta kuyakuyninta, nitaq sanuyachiwasqanchismanta ichari, sanu kayta munasqa hermano hermanay wawqi masiy, pero noqanchikta sonqonchayqa karunchasqa kasan tata Diosmanta. Chantapis noqanchayqa deudata munanchis saldanata, nitaq llank'asanchikchu chiqanta kay pachapi conseguinapaq chay qullqita paganapaq. Chantapis llakisqas kasanchik, ima necesidadniyuq culpasanchik tata Diosninchikman mauyarimaykichu nispa, pero siendo tata Diosqa sapa tiempo sapa pagarinqa payman rinata waqllawasanchik, pero sonqonchikwan yuyayninchikwanqa karunchasqa kasan paymanta. Chayrayku chaymanta aprovechakun kay supayqa, sumaqta wakichinanpaq yuyaynikiman sonqoykiman chiqniyta churananpaq, reclamunta churananpaq, ajinraqi hakunaykipaq tataykimanta. ¿Acaso kay pachapi noqanchik tatas kanchik ichari? Pikunachus tatas kaqtinchayqa allinta mana allinta portakuqtin wawanchayqa mikhunata ullanata haywaspa kasanchik, recreonpaq tukuymata. Ichapis wawanchayqa makasuwarqanchischu, pero kikillantataq noqanchayqa haywaspa kasanchik wawanchikman. Ashtawan tatanchayqa tata Diosninchayqa ruwaspa kasan sapa uqninchispaq. Chayrayku kay declaracionmanta noqanchayqa aman dudanachu tiyan, hamurqani chiqan kayta rikuchinaypaq, parlanaypaq, chantapis yachanaykichispaq. Jesucristoqa hamurqa destruyekpita supayta. Jesucristo kachamurqa tatan ichari, entonces payqa destruyek hamurqa pichus kay millaykunasta noqanchikta creechiwaspa kasanchik. Chayta entiendenapaq invitayki munasqa wawqi masiy kicharinata Diospaq palabranta, paylla noqanchiktaqa sumaqta yachachiwasun, comprendechiwasun. Maytaq kasan kay libro de Apocalipsis ichari, capítulo 12 versículo 12 niwasanchik kay hinata. Waqaychaspa kasun, chayrayku kusikuychis hanaq pachakuna chaypi tiyakuqkunapis. Ay, kay pacha hallp'apitaq mana qocha patapipis tiyakuqkunamanta, imaraykuchus kuraq supayqa manchay phiñasqa qankunawan jurayk'amusan, yachaspa paypaq pisi tiempollaña kasqanta. Yuyarina tiyan, 15 parte angeleswan kuska supayqa wichuchikamurqa, kay yuya kasqanmanta, Señor ninchikman revelakusqanmanta. Chayrayku niwanchik kaypiqa phiñasqa pay hamusan. Chay phiñakuyninwantaq qankunata convenceyta munasan. Kay tiempopi kasan kay hallp'apiqa pisilla kasan tiemponqa pay wakichinanpaq kayta. Porque Jesucristo hamurqaña payta atipananpaq nispa. Chay declaracionta noqanchik tarispa kasun kay libro de Romanos capítulo 16 versículo 20 niwanchik ajinata. Uyarispa kay munasqa wawqi masiy. Pisimantawan sonqo tiyakuyta qoq Diosqa Satanasta, chakiykichik urapi altar parenqa, Señor niykichik Jesucristo qasi k'acha yanapaynin qankunawan kachun nispa. Señor ninchik altaspa kanqa ichari chaki uranchikpi entregawasun pita supayta. Entonces payqa atiparqaña munasqa wawqi masiy. Jesucristo mana atinchu aswan kallpayuq kayta tata Diosninchikmanta, porque payqa yachan mayqinchus kasan debilidadniyki, pero payqa mana aswan atiyniyuqchu. Chayrayku Jesucristoqa atiparqaña. Imarayku niyki chayta allinta comprendenaykipaq, noqanchik iskay yachayman yaykuspa kasun. Maypitaq munasqa wawqi masiy, Jesucristo único justificador ichari rikurispa kasan tukuy runaspaq.
Lección de escuela sabática parlawanchik imaynata kay mundupi pecado yaykumorqa, hucha yaykumorqa, Adán Evawan jardín del Edenpi yaykumuspa karqa huchaqa. Entonces tata Diosqa kachamuspa karqa kay pachaman uk'ata churinta. Payqa kay mundupi aychalikuq karqa, qanrayku noqarayku munasqa hermano. Hinallataq kay pachapiqa nisurman imarayku Jesucristo wañurqa noqanchik rayku. ¿Acaso mana karqa runa pichus wañuq noqanchispaq, pichus justificaq, pichus ullanta rikuriq justificanapaq, intercedenapaq sapuqninchispaq? Pichus munasqa wawqimasi kay pachapi libre tukuy huchamanta kanman karqa chayqa, ichapis rikusurman karqa runata ichari, pero kay pachapiqa mana tarikurqachu ni runa ni animal nima pichus libre pecadumanta. Solo Jesucristulla karqa pichus mana ni huchayuq. Chayraygu paya munasqa hermano atin kay tiempo pipis justificayta huchaykita. Solo paya atin tatanchikman rikuchita markasninta chay clavos ispasta makinman rikuchita noqa tatay wañurqani kay k'ata wawaykipaq perdonay pampachay. Abogadunchik payqa kasan munasqa hermano. Solo paya atin. Ni supaypis atinchu porque paypaq nampega chupanpega ashka llulla kasan, ashka engaño. Entonces payqa crechiway munanchis supayqa intercedesqanta y yanapawasqanchikta pero sin embargo pay nirisan chayqa maytatayki, maytata Dios, ¿acaso kaypichu kasan imataq yanapanasuykipaqqa? Mauyarisuykichu mañakuyniykita, chaqniy, engañay, amaña richu iglesiaman, amaña diezmoyki haywaychu, imatachu ruwasanku chay qolqaykiwan nispa payqa sumaqta wakichispa kasan yuyayninchikman kayta puturinanpaq. Pero noqanchik yachana tiyan munasqa wawqimasi, justificasqas, perdonasqas, pampachasqas, munasqas kanchisña Jesucristuwan. Mayk'achus Jesucristo niwanchik kay libro de Juan capítulo 3:16 ichari, mayk'achus Jesucristoqa crucificasqa ch'akatasqa kaqtinqa payqa pampacharqaña, payqa atiparqaña pita supayta. Entonces watesmanta nisayki tukuy imataña ruwarqa chay tiempo kama Jesucristoqa noqanchispaq. Tatanchayqa tukuy imataña ruwarqa qanwan noqawan payta qatinapaq. Ichapis payqa mana makinpi kasanchu obligación ichari, nitaq qanta noqata payqa obligación manchu payta siginapaq qatinapaq. Chayrayku niwanchik lección de escuela sabática libre albedriyuyuq ruwawarqanchik. Qanmanta depende chillay salvacionta o chillay condenacionta. Chillay waqayta o chillay nata kusikuyta munasqa hermano hermana. Sumaqta willawanchik kay libro de Hebreospi ichari, maytaq niwanchik capítulo 2 versículo 14 kay ichika willayta. Chay wawasqa aychayuq yawarniyuq kanku. Ahinallataq Cristo paykunata hina kananpaq aychalikurqa wañurirqataq atipananpaq kuraq supayta, pichus wañuypa atiyninta hap'isharqa chayta nispa. Munasqa hermano, supayqa wañuyman apasunqa, pero Jesucristoqa aychalikuq hamurqa qanwan hinawan. Pektukuspa hina hamurqa kay huchasapa hallp'aman, pero mana huchalikurqachu. Pay astawan noqanchik abogaspa karqa, chanta wañuspa karqa noqanchik rayku. Entonces munasqa hermano, comprendenayki tiyan ichari, maskachus hatun munayninqa kasan tata Diospata. Chayrayku libro de Isaías capítulo 5 versículo 1 al 4 yapaykuspa kasan kay declaración man.
Maypitaq ichari uqviñaq takikuy rikuchiwanchik. Invitay entonces kicharinata. Maychus kasan kay libro de Isaías capítulo 5 versículo 1 al 4 niwanchik kay miski willayta. Kunanqa tarisayki munasqay, sutinpi uva huertamanta takisituyta willasayki. Uva huertamanta takiy kay versículo kaspa kasan. Munasqayqa huertapiqa payqa sumaqta wakichispa karqa hallp'ata. Hallp'ataqa ahllaspa karqa rumisninta, pallaspa karqa. Chaymantataq sumaqninman kay uva plantaspa karqa. Chay uva chahraqa chawpinpitaq ch'uqllata ruwasqa, chanta ruwallasqataq uvasta, chiwranata, qorata, paykunaman rikunata. Munasqaytaq nin suyasarqa sumaq uvasnin pogoyta. Chay tukuywantaq k'ayku uvasllata pogosqa nispa. Imata ninmunan kay libro de Isaías noqanchikman? Niwanchik kayta, pichus kay uvasta ruwaqqa tarpuqqa, maychus chay labradorqa pi karqa munasqa wawqa masi. Representan tata Diosninchikta ichari, porque payqa imaynata chay hallp'ata, chay labrador, chay llank'ador, sumaqta preparaspa karqa hallp'ata, chillaspa karqa rumista, sumaqta plantananpaq chay uvitanta, sumaq pogoyniyuq kananpaq. Tukuy imata Señorninchikpis chay kikinta ruwanña, qan kasunaykipaq, qan conviertekunaykipaq, qan payman k'askanaykipaq. Chantaqa pay plantaspaqa, chantapis ch'uqllatapis uqarichisqa ichari, pogoyta payqa uqarinanpaq, mana inti qasananpaq. Chaymanta hinataq payqa llakiwan munasqa wawqa masi. Imatata risqa k'ayku uvasta, imatata risqa Señorninchik tarinqa kay tiempo noqanchispi munasqa wawqa masi. Chay viñedo, chay pogoyqa noqanchis kanchik. Entonces ima clase uvas, ima clase sonqoyuqa Señorninchikman kasanchik, k'ayku sonqolla, k'ayku parlayniyuq ichari. A veces chiknisanchik Señorninchikta, a veces noqanchikqa amaraq nisanchik palabranta, a veces chiknisanchik, a veces quejakunchik, a veces waqasanchik, reclamasanchik payta, mana uyariwasqanchikmanta, mana voluntadninchikta ruwasqanmanta munasqa wawqa masi. Reflexionana tiyan, mayk'aqkama chay k'ayku cristianos kasun, mayk'aqkama noqanchik quejakusun, mayk'aqkama noqanchik mana sayarikuspa tukuy sonqo cambiasun, Señorninchikman allin kawsayman ripusun. Kay labradorqa niwanchik kay libro de Mateo capítulo 21, 33 tukuy imataña nisqa. Kay libro de Mateo 21, 33 qaña wirigi chayqa tarispa kaygi ichari, watejmanta nini pichus llank'asaqta qosqa partiduta wawqi masinman. Haywaytawaytaq payqa nin llank'aytawan tukuy ima partiduqa pusaygi nis ayano runaman qosqa. Hinallapita munasqa wawqi masi pogoyta urquyta munasqa. A veces noqanchikqa bendiciones urquy munanchik tata Diosninchikmanta tukuy ima ruwasqanchikmanta. Entonces nini, pero mana iskay siervon kachaspa manam qosqankuchu, mana munasqankuchu qoyta pogoyta. Wawantapis churintapis kachasqa, pero wanchisqanku munasqa hermano hermana. Pero piman haywarqa chay ruwanata tata Diosqa haywaspa karqa noqanchikman kay tiempo ichari. Entonces entienden a ti munasqa hermano, chay labradorqa waqman responsabilidad qosqa. A veces noqanchispis waqman hayway munanchis responsabilidad ninchista cristianos hina, pero recoger munanchis bendicionesta pogoykunasta ma correspondewanchischu ichari. Si hamuson ayamin chay tata Dios imata ruwarqayki kay donwan, kay noqa sumaq qosqayki chay bendicionwan chayqa qan imaniyki. Es que mana tiempo y karqachu waqman haywapurqani, mana yacharqanichu imaynatachus visitanata, estudio bíblico haywayta,
Maya charganichu imaynatachus líder kanata iglesiapi, diaconistas, anciano, wahman qupuychis nispa ichari, pogoytataq uqharimunanchik munasqa wawqimasi. Entonces kay demostrawanchik tukuy imataña ruwarqa tatanchikqa, ruwasaña kay tiempopipis, noqallanchikqa pogoytaqa k'ayku pogoyniyuq payman k'askaymunanchik. Kay kinsa yachayman yaykuspa kasun munasqa wawqimasi. Maypitaq niwanchik ichari, tatanchikqa falsamente acusasqa kasqa, falso testimoniota uqharisqa supay, imaynata uqharirqa ñawpapi cielollapiraq kasaqtinku, supayqa Lucifer karqa, yuyarichisayki ichari, payqa sumaq lindo k'acha ángel karqa, pero payqa Señorta qhawaspa karqa envidiawan. Chantaqa tukuy ángelesmanta tuturaspa yachachirqa. Imarayku paylla atiniyuq, acaso mana noqanchik atisuman kallpayuq kayta atiniyuq? Acaso noqanchik mana kasuman kikillanta? Imarayku pay mana chay hinatapuni hark'akusan atiynintari? Ahinata payqa tutaspa yachachispa envenenaspa tukuy ángelestaqa wichuchikamurqa chay kinsa partewan. Kikillantataq kay tiempopis chay kinsa partega marikunchikchu ichari, chayrayku chay conflicto cósmico hatun maqanakuypi ñawi mana rikukuyta kanchik munasqa wawqimasi, mana rikunallata supayqa kay tiempoqa atipayta munasqan Tata Diosninchikta, tukuy laya cuentoswan sonqonchikman yuyayninchikman churaspa kasan. Pero imaynata niwanchik kay libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3 noqanchik ñawirispa kasun maypita kay declaración tatarinchik. Paykunataq Diospa kamachin Moisespata takiyninta corderos takiyniytawan takisharqanku ancha hatuchaq t'ukukunapaqtaq ruwasqasnirqa tukuy atiniyuq Señor Dios. Llank'iykiqa chegantaq kanku, qanqa tukuy nacionespa reynin kanki nispa. Watejmanta libro de Apocalipsis declaraspa kasan, qanqa llank'iykiqa chegan nispa, chegantaq kanku pichus qanman k'askasqa nispa. Kanqa redimidos, ahllasqas chiklasqas, pikunachus paykunaqa, sufrillakiy tiempopi, sufrimientopi ñak'ariypi, Señor ninchikta rikurqanku, reconocerqanku tatankuta hina. Chantapis paykunaqa declaranqanku, masqa sumaq cheganchus kasan Tata Diospaq llaqninqa. Entonces munasqa hermano, hermana, ama dudaychu, watekmanta Cristo yuyarichiwasanchis tukuy ima ruwasqan, parlasqan kay pachapi noqanchikpaqa cheganpaq kasan. Entonces ama lugarta qoychu supayman, payqa munan urmanata, pektukunata huchaman, chekninata munan Tata Diosninchikta, pero aswan hatun kallpayuq kasanpi, pichus tukuy imata ruwaña qam payman k'askanaykipaq, solo depende qampaq munayniykimanta, qampaq libre albedriyuyuq chikllanaykimanta. Amaña demoraychu, mas k'asasuyki Diosninchik paywan kuska allinta kawsakunaykipaq. Kay karqa chay resumen kay chunka uqniyuq leccionmanta munasqa hermano, hermana. Noqawanqa kuska tinkunarikusun qhipan semana, mark'ayta apachimuspa kayki.